ama sa penta tarik som ni lako Jun rapa kumsang ni lasom ni lakat ni khupa ay mo sa wahat chung nung papatin lo pinale choy at na kape tunin ni khua short devotional sermon na ikihulim na divin Adiha Natoh Hinkho tihi anasay khom mohitin nangay tu khom diwahi text dingin proverb bung som ni lakat chang thum kithay na gan tha sa nga zong Adiha bola thu Adiha tan ding hi pakai dinga zong gam chenga san thei zo ahi pathinin mihem zo si bolding a bol thei chi khat ap win ahi ep bol nahi hoilai muna na tong nahi ep office na tong nahi ei ho chi in ikihet no ve in chen na dinga sum hol hi win in chen na dinga na tong hi ve ti zong i hesu ke yu ve sum imu naw le na ito na ho hi adi hinam ti hi tuni ni khupa na ina ki hul ki divin pathin mina ikiti mun ahi adi lova na tonga hausa na thei ham ti hi thudo ki bol lew hen hengi adi lova na to na hausa na ding tam pi au me ti hi leisi na akimuchi nin ahi igam sumuwa sumuna ahia inchen sim na chuting le za chom sum kolve na ibolun hi chohola he dei lo pen chu sei tam lova bible in long aphallo mihing dingaung phalo chu kanile bo khamna thei ju ti ho hi Adiha na to ay pun pathinin long adei pui ti hi yesu ke yun ahi kanile bol aphat lo na ha sei sangin thusim khat ga sei ho mo hete mi ho khat hi awa len khupi sunga hichi railway station chun amazon agawa lutan hiche chun mi khat tibuling sel khut le keng long amit ha long king ke hichi pa chun khut na do in hiti hin achi le awa le zo sikom chun khut na do tan ai mi ho pa chun adahan train sunga alutai hinla amazon akigelin ahi le akidei pun atha ben ahung do ki nin dukan khana pen som acho in hichi pen som chu dangka zakhat man ahin khut do pa ko ma chin amanong hitin asei tai tunia khut do nahi hin hinla hichi kapi ho pen hi anazu in lang na khut do ki tai in tin amanong thi ben ada hatai phalani ko achi in ni khat me ho ki khop hom na business man hon meeting anei naw khat hin hichi tila khut anado pa railway station a khut na do pa yong cha hung to win coat suit akivonin hi na ki bangin table khana atu homo win ahi hichi phat chun hicha khut do pa chu achi in mi ho pa ko ma sir keima nei he nam tin agadong tan ahi ka he khapui koi nei hitam ti a ado a hi le amazon ang ki pung do tan railway station na pen som nain chaya tu kal khut don hi ta loading business ball businessman nahi ditai tia nasing pi pa chu ka hi tin adon butan ahi hichit thusima kuna imu chu tibuling sel pathenin tibuking sela asim ahi hichi khut do a na pang pa chu hilla man a bol theina a hi lo le pakai pathin dam theina api te ho tiba hing sel midle ha hing sela api ho chu aman anaki het pun hilla abailam time railway station a khut na do hi hichi chu di lo ta ne zon na di lo ta sum hong na hi hicha ko na chu a hin khu chu aman hichi mi ho pan dangka zakhana pen som acho a api chu aman jong atha asena alung thim asena hichi pen som a kuna chu sumkol ve na business a bola a hin khu hum ki khel a hi hichi chun tu in ngai tu hiti ei miten i het diu khat a ume adi lova na hau do thele
adia jong hausa na namu the he ti isu mil lo diu he adi lowa na tonga hau do ho chun thudi ahin se diu chu thil ha sata a he ti jong hi sumil po he te ti bukim sel khowa hoi ta mu thia e koi pau ha chunung pathen hi isu mil lo hel diu he le sit hausa na hola ipidinga ha chunung pathen ti buthi sel ai sim pau isu mil diu ham ani na isei no ma chu krista mitha hi ta ji wa adi bo ibolwa adi a bo thutan hian lam thu se jong le ibol diu a hi korein ni na bunga chang som le sagi chu veleu hen imilui cheng siu chu manga mitha jesu krista zala chu atha hi utai new creation e ho chu inu mu ida ke bangwa chu jesu christian imilu yu ada tha theina dinga chu calvary cross a e ho krista ama hin na e pi wa mitha hi hitai vevin alui chengsi amangin atha hitai je chun tu ni hin krista a atha hi ta ji wa krista a mi hin tha hi ta je new creation hi ta ya ji uwa chu adi a thu sewa adi ana ito wa adi a kingoi chona ibol diu hi pakai de lam a he sagawa mitha hi ta win heji a chu adi ibolwa adi iseyuwa adi a hinkho ipui diu chu ei sim pau ha chunung pathin ei hat do pau pakai yu jesu krista lung de lam a hi ti hi atha in gel do ki no hi te adi a hinkho man na no mem ai lo adi lowa thutan na no ma adi lo sia adi lowa sumle pai hom na no mem na de len chun na hinkho apui ding a hi tai azona ke yin proverb bung som na ni chang som la ko na chu veleu han thuta sei ho kam sunga a i ti in jong thuta apo jin thu zo se ya pang mi ho kam sunga thu su wang chom ka ading bo a he thuta na se ya thudi na se ya chu ting la thuta a na pana thuta a na to a he le a i ti ana hin khu chu gan thi jong le pakai umpi na chan jing ding a hi thu zo na se le wang chu le si na ding bo na hin sunga nom sana na ti nang ma na be ting le na cha te i tabang a hin tu diu i sei thi pu ve thu zo i se ya hi le i zo se chu ni khu khat le e phu chen tho tho diu he pakai anga ti isu mil lo divin tu ni ho tarik som ni la ko jun la pa kum sang ni le som ni la khatna sor devotional sermon ngai tha jo se ikitim nom naw he pathinin sor devotional sermon ngai tha jo se adi a hin khu pui theina adi a thu se theina adi a thu tan theina hinna sagau e pitau han amen